besomo wa pesima kafo ne yemieno wo hene ni ama krancha da zo asof mami premeni na fe nana ya obo amale bia boga kwajo wo pan kroma wo soafo obama ne de mo man no wo fo ase yire bi mra hyebedwani na papa ya kasa se de beboa na nsantwurojuma ye beso de anopako ya adwuma ye ho masemti wo de hyeye de igu akwama wo hia dodo nsa wo betumi akabomu wo se setiefo bekaya mebusume no mpinu ni dubaako wo ti abadwakuo wo office bi to ho se wo mo nhye hyeye beboa nsantwurojuma ye kwa ye beba ye ho emasem na no no wasan hye mo kana wo se akwa no ye nan se bra no ye de ntete be man santwurofo na ye nsen kan be ye dedededa nchiri wo mu ye nkwachi obi achi enkwachi sika nkodie enkwa ye koka ne ye mu amo be wiase na ya kwachi takra ogema akofa onye ne enso ede aba afei so ye bere se santwurani ni be kona dwuma wo be pon akonifi akoda aba beto aso obi nkwata hwira mu emfa kontimfa nkwahwe ne kwa achi ne nyina ye nsese ya wo bua akwemu ama santwurojuma no ya ye na sumdwemu a ye ho masem. Working closely with the National Media Commission and other key actors in the media space, initiated a number of interventions aimed at safeguarding media freedom in the country. One of such is the establishment of the coordinated mechanism on the safety of journalists. The mechanism seeks to achieve 4 key objectives. 1, to provide regular training for state and non-state actors on the safety of journalists and the need to ensure that journalists and media practitioners are not harmed for the work they do. 2, to provide annual accountability platforms for reported infringements against the safety of journalists or against journalists. 3, to provide validation of reported infringements on the safety of journalists. And 4, publication of annual domestic reports on the safety of journalists. The Constitution and Article 1661 provide for the establishment of the National Media Commission to, among others, quote, promote and ensure the freedom and independence of the media for mass communication or information. Pursuant to this, Mr. Speaker, the Ministry of Information requested the National Media Commission to execute this mechanism. The Ministry provided set-up support to the NMC and requested other affiliate bodies to extend additional support. The NMC, using the industry of this office, has been instrumental in the training of journalists under the Media Capacity Enhancement Program. This is in line with the first objective of the mechanism. Additionally, the NMC, through the industry of the office, successfully validated and followed up for correction the report of alleged assault on CTFM journalists on the 11th of May 2021. Mr. Speaker, I must state that even though the National Media Commission has started well, their efforts have been challenged mainly because of a lack of financial and technical resources. On Monyanfo, Quajo, upon Kuroma, or Pomanie, Edema Pine, or Fonse, Yirebi, Mrashebejani. Yan Charleston informal free co upon Cromanins and some so any informal cogmassions and some of the Democrat quadra so abaton persuasion honum and as some performance some for Penspeduca Taramant and Titia about the Apono searches or so far or show maying omissions and some so. Doctor say our duty mene Okotum Passa or quadra so abaton persuaso creative arts senior high school beer and pen for a sin honomono or cotton any coach we sell Natal Santa Mo Eco DH or Sanye Aqua Cossier. Contractors in a Jumano ya na and also Mobola Selassie one church a day. I don't know, doctor say you do too much say, baby, or my year Jumana Druno, the ne asopa Nabakuaka, a STEM education, so or more Musa Santimantamasi, Obetumpon, na contractors no, a ban in 10 Atensa a day every home. Honorable doctor say you do too coma on some performance for Boca Cranny. Creative Arts Senior High School Mampeni Ediadum Asantiman Ewo Kwadaso. Jumano Kosu Ye Pa se de I receive say I feel Konewe na dan kese wa ha eso mu wie na nkwala fitia omo amumesu ase no omo afitia ase de fitia ase ni ahwe emofra organ nyina no ma ba ha nyame ya adum kwebi fi amanfoforo so aba no abeka Ghana fo ho no ambesua enema foforo ewo nyuntuo mu ewo sinitwa mu enema a ebekọ so ha no edoso
na computer ho adwuma nso nkwara bisua wa ha na dey me de ne say usua sinitwa no ntre say wontimi yentimi NCSU ma na ye doctor and the science lab maako dumienu ena wo school yi mu man nkwara no etimi asua science no akwachire pa so hemu a aha na ye ba bi a friends STEAM science technology engineering na the arts no aka ho ama nkwara na dwumu ado kese pa na ama omen enyom ho mfaso enti so wo hwe akuma wuda so kwada so aha enti hanso ena school kese a ebe hye adwuma no kana no mampeni na nado dan kokufado de abesi na eba yi ye hu se adwuma no koso pa enti niema ebe koyi aman dining hall ye wie boys dormitory kona nimpa aboso kama girls dormitory aboso kama classroom blocks mienu ena omokoso omuguso dendende omusi Abusia we yamraswe geni obomraswe ge fiema de so mobosom chiabaton pesia so no akrona saso ya so afo a omayigumasi awon sensem ahweso Dr. Osaya waduchum yete nenka no ene pasetu okotu ye okwada so creative arts senior high school no wo anana ode sansem ye tudwa ye da so de wa cheche first track no wonum gina Musa Belaba ne bare na tawu eno omde kokobo ede ekasai wo mu kirem se penifo a wada Teachers and Educational Workers Union tewi womubo anyu nyina se chaasefo egusu ade tata wonu madwuma yefo se womu ntra sukuu no munya dwuma wo brasrak no sugina mu womu ne aban ne penifo kosi gina ye se nke beboa mo mate asempapa bi obi amonko ye diskani bi be mamo ana ye mfa mamo womu kwa wo ye body o na nanum antumi anane banche eno nam sunti na chese ne ombe koswada ejina strike nim na nwumesua soafo onumonyamfo se ya waduchum eda wo bre ne wo bepiem so mpafie kura de chopper ede ama chechefo nyina se no kure ena setan why hard onum se ne amanyina de 20 kabeya wo mfo amani nto na nko mo nkoye adwuma na sansem no yetwa kakra enura ye de trauma nim so madaroma omonyere ho na ye omomwai na omonkrofo enko na omonko kira de wa brai no mu si nkonwa na ye hu ba bi ye de poma ebesie na de umu no se me de minister for education de mepe ene se teacher ni bia de ohwehwe nka nsa beka na nani age no wa kira de na mame no mengu masua sasa sanso no mampeni na nado dan kokufa de ope se teacher fo ni beje no mwetimi aye adwumaden amaye na mo amuni mo adaroma ba bi ejina na hotro kakra hotro kakra enti na me se minu teacher fo se mo man kwala enti na fie na mo nko awofo ewatete mu eniema ayede amomo enti emfa we nso nsan emeka ho twede mienu eyeni ha hane enti sabrenzo nyankra ni mutete nkrane eniema eden ento madaroma omo enko emaye ne no muso nsinkonwa na ehu de betimi aye ede aboa tibia omo no de meka na se me bo man teacher for abaso adwumaden a omo ye nonsense me classroom ko kirade ntim de omo so omo komu okoduru ho no mo na omo se enipa dudu wo omo chiroma de omo so wie omo addition ya so omo grade omo assignments ema omo enti teacher for eye adwumaden ebre enti ekwan bia so no me de 7 producer makwaye obi a me na migina mu ma wo mo na meka se mo me teacher for dodo me na mekokoma wo mo nenso enema eden onimanyamfo wa say ya waduchum na we na mepesa meni ora mark denchra kranche ya wonu ye general secretary edima tewu etwetwe nkomo hello mira kranche ya onminana me do fo mpacho na hu ti sebru nyame ahwe mobo ya do bad ya say papa na yanya ne ntie se nra meeting bi koso eno ne epesi ebusa de epie free mu bai yo odise ba me da say encha otiefo enra meeting ba so enyira ko share mu employment ministry eko edi nimsa ya bisa de ihu anti na omo frey ndi eko ina ye hwekwan se wonum beka bibi ewo ho de akire ma sabi ye bo ato ye na yasa yako en classroom akwa di ejuma akọ en edima so enso no kure
tram meeting no ase the penifo kan ya ne say almost re yanko ya adwuma abra almost ejine inga bisre de aye de ato mo ni mo no ti yeti na yesra kwan se ne yebako na yakodwenjene ho na mum ye side to mpenifo anim se ebehia se animu ye ombefre na de onomo besa omode tu ye animu no mo fam tu ye animu sabi nyina ye wa badaye ye nyina ye dwene mofra no ho ye nyina ye dwene omano mpuntuo ne no nkoso ho enti de adesrade aba na wonso obeka bibia na afi ye hu se ye tu anamo we de as omoba ni nyina ya adesrade a omode ba enye ehiasem bi a omobeka anase de bisa no hu biribi no omoye enti ohima emam je mulu de ba so so bika esa nkosi aga ira kranche na chese sa no enu nti no esra kene da so agina mu se abelaba na yo wem se da so gira mu se ye free ho no mpenifo se yentwen enkosi se aban mpenifo betfre ye da so atwen ye mo na yanya ne tie se mode kokoba koma chaasefo sanse chaasefo ne hye madwuma yefo ne se chenchene atwan wo montra suku mu enya adwuma no kresa bi wom krepa nkra yati every year members no honiti to non teaching staff no and say heads no bi se obo se chenchene atwan se omokoye adwuma eno na ye hwe a susu se entwayi sanse yenyina na ya tu sa na moyi enti beside na okoka kire non teaching staff no se omude omumra djuma wo bra teacherfo no emkwa adwuma na ye hu se enye no kwan so ano no enti ye de ye ha wakoto director general Ghana Education Service nim se any staffo no a say members no omo no omo nkasa say ahwe ya na eno nso de ntawantawa akoba ye no omo ntem ye mpenisa Mr. Crunchy me say yes eja me pa cho de na twa ne ma nyina ato empanifo e wo mo ba ye wo magye atum se de mo ka ne wom ba baabi o man ye gina sesia no ai sese bi kusikura tu yen ne yasinkuda nso da na no ahwe me benyi be ya kusikuro enti ko mo pa chewi muntimi mfomani nto kakra ma ebre kakra ana stadia de osum bi esunani onima medase na so say empanisi ye de asidro na sha tenteben yo omanu mu ayeden ye gitum Brekono individual and the ordinary Ghanaian worker no so obre nema enkoyi ahokyere ne ahohiahia aba enti ama ahokyere ba adwumayefo so last year I said yeah 2 year dodo but ye di 4% ne 7% no tunu na anida so ne se wonu mo ba tutu ne ma in fact ye kan bosa omudi share no ho se ye ba yan tutu ye ama ne ma mu ahehan ama ya nyanya reliefs bi ni ade afi no ko ba wi ya relief bi ama ye be share afi mu so sabi ne ma bo kwa na ekosoro enti sabi January se ukuta 10 cedis the value abia 10 cedis no timi to no January mu no sabre 10 cedis no timi to sa de no mu fa enti na chere se ye bre enti mu so ye mu kakra mu so ya asen kakra enye bibi kese bia na bisa sabi akoda ensemu nye sena enti ye de asimu ma 20 na mu so da bi ntimi 20 ebi a ye betumi 10 ana ye betumi 11 ana ye betumi 5
na mo aka bebi di atopono so na yenso yesusu ho but when the oba kra na say me pa chowa koso ma ho nkyerɛ na mo de mo nko ye adwuma wa ho tie hia ne aho kyerɛ no mu na yenhwɛ na kyerɛ sɛ menim sɛ wahu video a circulate a ma bi ati studio bi ebodua sɛ yenimu ni yakɔ gitu sɛ yesi obra de no ma ya na kyerɛ sɛ who said the expectation of our members no high nti yes simply for say on mo hu e mo bona omonye bebe maye Mr. Crunchy sable ya mutifie ye mfa sika ni bi nka ho ena mokɔ adwuma ne so enya maaye enti sabi akusabi son nanom ye nyina nso ye makopi timuntumi mfomani nto kakra sa covid ba ye moda ya nso ye tua amoka enhwe ho no hunu enkodai mo bɔ kakra ba bia wode ayi no kofa no hotro mesrɛw miura fa ho menso me ye ba tai e ba sa na me ba no betina fie ha me dabi menso be ba school hobby menso ha me pa menso ba bia wo se wode asem no kofa na me say hotro ansha na obia kutumre ka fa ho what dey ma me nka because COVID naturally ye nyina press so ye nko school no ye nyina in fact COVID bre no mu kra no na non teaching staff na de wo da so kwa adwuma non teaching staff no da so kwa adwuma is as security for anyone more library no more administration ni ade ni nyina de asaso no mu kwa adwuma ko hwe tebe ya bibia entocho na bo da uro no sa COVID ye tuaka ya adwuma na mu tua ye ka o a teacher for no hanso antimi anko school esanse na ya to school no na nyo omo pese omo betra fie no omo agi sika die omo bi no mo so other alternative arrangement ehwe man kwada no etimi sua ade ye bue school no so a teacher for yi extra omo ye extra work so be ya omo cover syllabus ni ade. At the end of the day, results by were praising a mafrana so mafrana ya or system no cry good near there. And let us not go there. Pedro, ya kwada ya bibia betimi asi. Se bia nwumre ya ye kwe ya ko bi ba. Mo amadwene no besesa se bia. Ya mompa yesa. Ana ne ye beda ase se wanya ye ho bre. Na wonyame emwa na bibi papa bi mrange sa enkwada no ho be kire yen amen yo wey eye owura danchira kranche general secretary edima tewu tutumi se baby ye gina ne de ene agire nyame bem esa de o moto fom twen wo mase kora dene ene ejai kakra krebe yi asem ne ba ye de ya nipa na eka ti kakra nipa nso ye adwuma no obra ono aneka ye no ma ye adwuma bre yo moken nipa bre amse ya to aso afa no abeka ho aye ka mo se Sompa 93.1 FM enwumre no nsia kase na nsa no ba bia wo bia no yeguso ede e ma wo no sa oti en ka osunyana bonten so a aha ye Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM yen sam ya ye de bay wa dwenche no nsusu ya fa hia yen o Facebook junction so Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wa dwenche eno nsusu no de bay yeguso a ye beka se ne de mamo no ye beken ka de mamom yen to aso ne yen fa mo firi ngoma sua won sensemo ne yen ko IMF nsensem no a ene ba bia befa bia no a ena Ghana ma de hia da na prawanam a ye we ne je na eno no pani asana yarega afi atwa mu otu franka edema APC amanyuko no chese mampani na nadu dan kwakufu ado wachima PSA be ma boda wodi ne ho ya wo wodi ne ho ya pa sensemu mampani na nadu dan kwakufu ado ene ni bedi eche Dr. Alhaji Mahmoud Bamia kekaye ansa ne yekoto about 2016 esa to about 2020 ya omu asa da omu se omu do my God na ekodo amo brekro
IMF no oso wadu omo ho ya pa anansam twefo nhye mu a opani asana yarega eyeye ewo hachu eye APC amanyoko na tena ye kese a ewon krapumprema ntemo eno de sansam tu dwa wo che se Ghana man he enyo no nko na wodi mampani akufo do ho ya o wogidi pa se de gina mo sese no Ghana fo nyina edi mampani na do danko akufo do ho ya o na braso se omo ben hyehyɛ papa amo man no afa na ya pese na de gidon papa bi efra E-levy has become a disaster and hence the need to go to IMF for bailout to restore credibility to get some internal generated resources. IMF comes in purely for stabilization, balance of payment support, and liquidity support. There is no free lunch anywhere. Our government keeps giving conflicting figures, and IMF will need accurate information and figures for a bailout. I wonder if we can make that. The turnaround of the MPP government for an IMF bailout is disappointing to a greater number of Ghanaians due to previous statements made by the Finance Minister, Honorable Ken Ofori-Atta, and the President himself, that their government will never seek for IMF program as a roadmap for economic liberation. But what has changed? It is very obvious that mismanagement of funds through corruption has left the government with no other option but to turn out to IMF for a bailout. Going to IMF for a bailout is not the major problem, but our concern and worry is that with this same group of corrupt officials, the story will remain unchanged with funds from the IMF. Abusia openi asana yarega mananso anu ache no osra mampani na nadu danko akufo na pamfo say tema oil refinery no esi wonom no my Ghana ya wayire no ayetu no dudo mudi akwa adwama so akwa akotone no adanti ne yenko peja factory num na sa tema oil refinery ya wayire no yemfa nko ne yenko no a diesel ani atwe petrol ani atwe kerosene ani atwe se gas kura ne atwe ne de asom ye ho wie na kakra beka no o se ya woso de kwa manfo nkroso ekokotone ani akwa akotone ne yaswade adi koma brofo no mo sa noa e de breye ne a ne yakoya anase ye bae enti osere mampani na nadu danko akufo de se no soso no wonwene ho no mo enye nsakire wo ho pa. Government must invest in the revamping TOL, Tema Oil Refinery, to the fullest capacity, and government must put security measures to make sure that there are no loopholes in the distribution of refined fuel. If necessary, a serious management team should take over, oversee proper management of TOL. Our crude should be given to us to refine, and all other industry players must refine their share of their crude in Ghana. If we begin to refine our product, it will help regulate and stabilize our Ghana city. Government should control the market by importing the product at a lower cost and take off all taxes and levies, which constitute 40% of the price built up, and control the price by allowing GOIL to determine fuel price. GOIL should be the market leader. Most OMCs take or display their price after GOIL. Of the current price built up indicates that for every liter of petroleum sold at 6 cedis 90 pesos, there was a tax component of 2 cedis 70 pesos, constituting about 40% of total build up. And I'll take you the list of the fuel taxes that Abusia we All People's Congress ye chani tia friend say APC omo franka for Dr. Hassan Ayarega and ayete ngano. Ye free Hassan Ayaga mu anasta bread ye yetiesi. Na wonu me ye kwan contractors ya waje ekwan ye. Dia baba tudwa se kwan ya woma ye to da bi enye no a. Akwaye kronfo sonsi. Baby bo ne etuko tade ne de atamu no. Sa enya wonu mu o. Wase sobo ne yemfa mamanyofo na wonu mu a. Wamso amde ko mo papa so mbe ya kwantempon kama dia mayen na so ko wiase sika sese de ma wonu no enye Chief Executive Officer de ma Ghana Chamber of Construction Industry Owura Emmanuel Chale en waka say sika de be ma wonu no hey emperifo ya tete so a 10% tombe so sika ni mo no na ye gbede madaka ye ho bibie nim tiane na chese ne kwa fonko a wo mo ya na tutu dame na nsape na nkwan na emu abiebie wo de ka si so na se bokina fo die ni si so dia na kwa no na emem ye wura yi wone so mpansa ntrofo na de asemi tu ye ni ma chese na akwa ya wura wo se papa so my Ghana se ne ye pa kwan papa dia hey ene ye mo amanyofo ne sobo
oko juma dia osika so no eno ana auditor enti enye se mobile phone no enye se yenim quality wo mo nanso oko juma so osika ko se China grade 3 ono na auditor beba bafie e wo mo se mobile phone nanso grade 3 obi nso ebetimi ato China grade 1 I want nim chew de no the same brand nanso de de no ye papa e chew de no de de no se be chew de no the same thing I apply road hard quality infrastructure sector no who the project and a contract contractor for year the crack amono another contractor no bet kukuru asiho ema say the all be say no anu anie enti the osika beso no the asiho amount she share contract you say we juma udu pempeso bi ya u resise o man say o di contractor kire say why juma bedu say enti sa man say esa aban and awarding agency no enti awka na wo the contractor ko so mo chi aka no ko to juma no so now the contractor no ko instead of say either 3 months na say che 3 months eso mo chi aka say the contractor no ko so mo chi aka 1 year o month ya 2 years o month ya 3 years o month ya obeden anya sika akọ tia juma no so anje aye juma ni yie ebetimi aye krabehwe enti sanya ma ne nyina aka ho enti most at times no almost 90% of those defects liability defects ni we ni nyina no every contractor no bebre every aketua hihia eni anya papa number 2 so politician omunim say omu per vote nti no say kwan so omu ye omu be ye ni ye obeka kire mo say ye ni sia na be ye papa ebeche obeka kire say sika no ensu enti ye ni say mami obeka ontie enti then also ye there the sika be so no na kukuru e dia si ho manu na enso to baku mienu a na wo hye akọ enti contract no ne nyina was specification contractor ne dia ni oye ni say o interpret specification no e dia si ho e ma enti dia odi ba manu no o manu papa na obeye papa na ma o manu inferior one so a obeye ama eno nkyere say contractor no onijuma wo wura Emmanuel Chale en wase ne road no akwan ne kukura ne dia si wa ma wo usika no ene ga utaga na mamoni na ha back na ground wadi si wa ma wadi ho ba so ne ye dia ma wo subrantam to ya atile bo amane kwana I say le look my face baby wait na ye wi na ye wura yi to aso sa ban no so ne kadin ene ye kadere pa e ka wo mo de contractors ya twea ben ya twe na no twe se bi ekunu rosi na venture mo se ne oboa ne meji ni mini bi wana no ho den wo so ma payment plan na da MPP abai muntia kakra ye eno so kire mu last year ban edishishia betu was a car the contractor for especially road contractor for no oba be share etia enonti ashia say friends 0 cedis to 1 million Ghana cedi certificate ewo omo is a debt school enonti eye enigiasem emaye nyina omotia be fine but she share say otua we this year February no bomba say obawie na atua 1 million and above so but ye kasa enen ye wo July mu nanso 1 million and above no akoye boachi bidi ya bobo hu atua still emba ekoti ya aban say oko IMF sesian so antua eka oko IMF nso a tise wo ho a omde betu kwan ansa na IMF betme aboa ya hwe ye nso a eka aban di no ebe man se nichi aba be yedi eno nti ese eni aban esikodwa na tise wo ho no yemfa tudwa man na ehu se wa man emre se emre se ya edu a metia musika se na contractor for me business permits no any professionals no ombe hu se aba hye obobo se emre se no obetia muka government is keeping us in suspense. Wey ayora Charlie ena wakasa no se aban no hyehyaya oni omuye nyina wabuso
Na yankwa mano sunia ne kanemra swejani ano wo mra sweje fie ma desho mo offenso south abaton pesua so enkodi nkomo no abo benabde labanda na emre bi atwa mu soso no na wo komra sweje fie mu a legal and constitutional affairs committee no ene ye penin power da no enkomo ene ne kwa akodie dome kwa benyamra swejani onabo sara joasafo nsensem ya asori ya enra yese privileges committee penin for kwatra na asem no so na enso wa mai wo man fi wo mo ena amanfo busa se na echeso omo kwakwa by election dome kwa benya na ana se die bio no omo kwakwa ye yenko ne papa nkonkudi ko mfise mrande as wodi ni babagu ni tirimu aben rough honorable assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya giri se mpom ye nyamena dum boko yete wonka na ache anyo ye ho yo honorable unia sarajo asafo dome kwabenyamra sebedwane privileges committee etnase wo ma friend be ba ko mienu miensa wamfi wo mo sese no amanfo keka se wan ko de na chese ba election a na bia na ni kire ya ye kwakwa na dome kwabenya sa na mra no modwuma no amoye ne parliament no emra na kire mama ntiatiefo nyina na mema atiefo aha nena mechia honorable oma yajo enyumre mama jo yes mama jo you're very good mama jo na mechia offense fo nyina etiemo Sompa FM for so mechia mo yie pa asem ni nyina ne se ansa na ibi bua obi aten no efre bibi natural justice say all the Outram pattern rule ni chere say oni akro no tie no ansa na wabu aneten e say ni ye di asem wo court sa na mrese bedwafo su hia as a privileges committee asa no musu di asem obi bi e bo ko adu bia na ma okwan ma won so ba beyi sa ko adu na no ansa na nia emrasie no o matimi di ato ho Adwasafo honorable Adwasafo minim kwan o mo fa so communicate information no ema no either say personally o anase dey fa ni aid su anase ye dey fa ensentre krata mu anase dey fa TV su. The fact of the matter is say if indeed omo eyina sutre ba ko eyina sutre mienu eyina sutre miensa nessa still one respond nessa when timi amma any tangible and a compelling reason tia when timi amma privileges committee no just as senior court mra ne sitie no ombetimi edinasam in absentia and your friend try in absentia no senke court because we are trying here in absentia and we know ombetimi akeka and someone so far omanya abomu na based on that no omo so etimi do omo report akomete bedwam akomete bedwam a and some na kochia mienu ebinum adwene kire omo se ohwatania the relevant provision in the 1992 constitution is say privileges no ekase esimiti edifontian declare seat in vacant here that ends the matter e binzu so there this a come resebedwam ansa na resebedwafo debate ansa na omo so akire o madwene say there be influence bi ba mu ntie nye ne se na be yie and the resebedwafo no so eka o madwene final let's say I didn't born the and yet they will go ahead and declare the seat vacant. But the point is that Honorable Adwasafo so wo ho kwan say ABS bibi to chema ana say bibi anko yie na say onem resebedwafo ne nya adwene a the appropriate forum for her to go is the High Court, because High Court na what jurisdiction to deal with all matters relating to whether say a parliamentary seat has been validly declared vacant and answer has not been validly declared vacant. Na honorable enkomo ya ye die
se utie unia no more privileges committee no so a womo eche so womo kokra to the extent say womo akonofie e de krata akwakoja ne personal assistant womo e de letters ni bia ma no womo ko ministry o ye in charge gender and social protection ministry o e de krata akwakoja akokra ama no zoom code a enkometimi ene na ye essential mu no virtual ba ne nyina wanfi wo mu eti ayese no omuntimi nyina so enka se ebia se bibuo na onfoma wo munti no se mrasebejafo ni nyina bekoso na omo ateki decision a wo ma ye ana yes and I make kind of say if say sa ekwan omu fa so nyina no mu fa so that's the information on nsaka na amparampa nsaka na so se mi mfia and I make no mresebejafo no privileges committee for Nijinama Omuono. Betimi, they can go ahead and deal with the matter with our hair. And to report to be almost a bit so the Abba Mesebejum Biano. Meshabeja for be bubus our report no Nani Safatabiano or more a year at Matri. And if you're born a dia, they can declare seats vacant. Se baby omugina say no ombesa de asem no akọ the floor of parliament amoma say di hun komo meboa normally no procedurally no based on procedure no aduma bia committee be bia no oyema mresebedwafo no as a whole and say omunya omadwuma ni bia omu file report e o mresebedwam na mresebedwafo no abubu report na ansana either so ma peneto and so beka so ma peneto because the juma na omu ye no any report na omu ba no it is in the nature of a recommendation. It is in the nature of recommendation, but there are two schools of thought. But I can say there be we know the language in the constitution, you know, say privileges, you know, that ends it. In fact, a bit no. Because the entire binum cancer understand. When has to do with whether or not a member of parliament has vacated her seat or not. Ombe bobo asemnumu, ombe kwase, ombe diasemno, more or less like a trial, sending a court diasemnewi. And to be a watna samso wadia temawi na wabua asemnewi no. Adentina was a bam resebejom hobium. Na omunso etimiti o madwene foforo ho. E ba ne sa ase enema bi atochema. Okay. No. Okay. And there be privileges no ye na yesoma amo. And there's a more dia report to be a hobi and I was some with the brain. Na ye na share report. We be cramp ye can be atochema report no. Now based on that no ne actiancy actually adwene. Because any padodo a kotena hodi asam no not more than maybe 25. The Sebejafo for about 275. If year moment I was a decision if we or final decision free or the year the canon and a final. But by procedure at all material terms the biano committee you may be a report to my Sebejafo. Na honorable de yemfa committee yi de entonche eja unua bamra se edwane sara joasafo se o MP wodi bia o so anya de u ana eno no mom de no kwatemni me say dem kura full facts no but say enia ye kan wa bontin ya ye kan wo radio so ni nyina na ye nsusu ye tie but no honorable joasafo no pesi de ye nyantie mi ankata as Ben Abdallah Banda, Minyanti on the side of the story. But so udi bibia so okay can yemina e bomua. I'm tempted to stay. Nanke e wose or ye bibi fa hon. Me ka honorable no. Say that say or nearly the be kasa and I either say or be trele te be aba mesebejum. So because of ABC DT and I mean to my intimastramo. At the appropriate time, meba. But then ye no yatene say more or less like me the will be the echoes no I believe what but on the from the matter so far no on 2 1 mobile but then came here
ɛna nka bi a me wo ba bi saa na bi a me ho akyere me a ebi a yare ana bibi ntimi ma ka matwere enkrata ma e bi aba mrehye bedwam ana se me ne chairman sabunso honorable chairman sabunso krambo be kasa wo fon so okay bibi tie ntina me ntimi ma ntimi sra mo mrepa mu no meba yo honorable samu na nko se bi anko ye no okay that's pa se ne wada je ne nchemo de ama enwumre yegusu ajankobo we de ye die no adu ba bi ne e be se hia we be sa ba wo nchen enwumre de that's pa nyamisra yo amusia for ye kanemra se dwani ano wo mra se dwafie ma de so mo offense south abaton pesia so na wo komra se dwafie mkro na wo mo legal and constitutional affairs committee no ye titira no de eda no ene na kwakodi nkomo ni nyina eye enu adwo asafo adwo adwudase adwoa oh na die yom ti adwo asafo na die kwa o ti o su etua ne kana wa hu teacher for pentumu kakra mo fa ma wom adwo asafo ti parliament asole akotra America to nyom o TikTok mo follow no TikTok wo bo nyom rough na nyom ba ku bi ya me de ndi emre ya emre ni wa de betum dia awedere no emre ni eku bisa wazemi se emra ne sesei aye betum dia awedere no a wo mo de fa ha na agisi ya de kosia ene Ghana mra de chese ya usase we say no se teacher ni ti wo ti we obekoso ko be de no mo ko strike obeko now because obi ti abroche ni etua ne ka so o meye adwuma de ya ni ampata kura abroche na wote America ho na wote na so wo akọ he ne ba no na allowance nyine de ma no unso mo traveling bibi allowance obokom no oje what do you say Ghana asem na ye na kuku ajando be hihye mra mai fi no ento ye to akase bone so Orai Joycelyn Adikpama and why Bron Regional Director Adima Department of Gender wakasa de achem se female genital mutilation and emre ni bia bayi se kwabena ne be fra bai wade na to na se bi ekusa bi so na nanom na japade ma metarewa wade aba wiase no na dachi oni ni ku ni beji ani no wo ba na wogina mu no ya gigi ni se na wade ani bread wade atwa so se hyew na iwo how pa se na okopie bru mantamu a abuse tam enkro bi te se nsoko nsoko de mu betwa pa bro hane wo mu twitwa nsoko ye twa banda ye twitwa ya akwaya bra wusem no msi ye twa ne sa no a tumi kofo how de bre maiwa no emoje tu wo mu obi kra tumi fam de hire ne nkwa enu nti yesi enei agigi maiwa na sabemu wo mani monyam free wo mu nsa ti yesre perifonya bibi fa ho na ne pray pa se ma twati atwa watwam ti sati to obo na bisketi FPM ha bono ha ewo ho in some communities no oko time anda brohani those areas ni na bibia ewo ho but me ba ye no say we work in a team and people have already had cases from that area into bana wo hwe ne ekoso watare nimu na also uko na uko engage nkrofo na almost sisudua say honom no omo FGM ewo ho me ba ha 5 years ago omo ko twa girl bi twa chiacha ena gender desk officer ni yi yenyina sutre dop su no omo wo ho yenyina ekoje sa girl no but nipa kro no dwane free community ho no ya ye free sremu eba no enye bonofo ho ena eden ena ti bono region ya ye free sremu ba ne ye droso inti most of sremu communities no na ye wo sa de no inti wo ko baby asa wo de wa mamre ne wa mane nyina eden e de ko inti ye be count sa FGM issues na ye be count afri bono ha but ebia enye bonofo titiri kra ena eye ebia eye kro fofrofo ena eden ena eye sa no inti wo sha Brohani area honom time in soko sa area omo sa issue no say abaya criminal issue in Ghana no nipa bebre na ayeden omo akataso ebia ekoso bioma yentimi hu but in the past no na ekoso pa omo da so ye but community ni mu no wa wo be yi wo hu abe report no asembe ba hu na sembe ba ho se mu twa ba iwa ni twetia no etu se bi eku epim asimu mu tu na ni mu no yokoka sembe ba ho ni asembe nya ba ma me Orai Joycelyn Adikpama yawo dwen ho se na de isusu ene ma ne ya de ene makuma ye kuma ozomozom kwa akotwa ba bi awiase aduro mu yesa ne ma we ande achi ne heye bono heye
Debi I will enyesunyan but I will bron send soko ni bro hanene banda. Ahmed Ibrahim constituency. And I didn't so mo ya na say omati ade ne de mu. No mate ne de ne so. Ama ba na na be ma no. Enya be ma no. Oba no. So omo yes say de be na say be ma tu kwan a oba no wonya akona a wo be kwa ye bi. O de o say ade no so ye ya na ye yi na ye si je so why. Ye na yo ka kramra. Nya na message so yi. Sompa komo abusuafo moni me nyina be ya dwen se enye nipa nyina na sasem ha wo mu wa kokuduro betra radio so beka wo no masem nanso asem no se yen saka dia abedwafo ne arefo tiefo ye de anim die be sesa adwene na obi nso ho aton sompa komo yese awade bie ni wa aseye bible say na obema ni hu oba no wo se a me honam ni na me dompani sete sadia adan ne ware hia na yesi akire oba ne wiem bema ne wiem die friend is the cheating no ye be ready ye deba bible say obema be jane jaho ode ho ba akofam ne yere no ma ye honam kro na fe aden ene wade wi a obe ye japade ani kuni be ma ye japade ani yere nim awade mu kwase ebuo ni nyina ye be hwe sompan kom ye de ye se asemu bia fabraye ye ne etiefo ne abedwafo no bedi ama enti hia me ohini ni ama kranche adazoa sofumami premaini e wo sompa 93.1 FM efiada we anwumre no 9 kopro anwumre no sia ye ne ni ntini ni akokro bete ya omunim awade sem ye be kyerɛkyerɛ na wawade no ebe ye yi sompan komo yese awade bie ni wa aseye na wawade be say ya ejina wo so Abusuan sama makwa ba bio ba Sompa 93.1 FM enwumre no nsia kase so sa wote enka wosunyana bonten so a aha e Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM yempem so e na yenko anim de ademo ko post adwuma ne fa wa hafomantem no mo eye Asutifi South ene Asutifi North abaton pesua so na posifo no e kire se be bosome mienu bosome miensanie wonoma atete sa akronfa romfa premanfo ya wo monko ba no so mudi bawade akwa sisi pampim ewo yesi hwidiem de kotepa kwantempo no so de rura kire nsua ne mpotem nyina yesi ya no makọ bobo pampim ho no mo wurobia amanfo ji wo mu sika sa amanfo so no so wo mu so nya asam ketwa na posi adwuma na echese sa su no nyina aba beduru o manimu a efi na ekọ wo ma ayen hihye ekofi o mani kotwawisi a o mani ti asanta mo de kotempotem no mo ama sa akronfo primanfo no a o mu di se nyambra nsem no o ma mantam mo nyina edo akwa jina mra no DSP Paul A Akan wono ene da posi adwuma na no ewo Asutifi ne mpotem ne Sompa ene boss atuma ya otie na so sansem ye ho ya asama onya gene papa osane se yehwe terrorism na record na wa ban Ghana na nka damzame onyi ha ya mbon pai de onto hen nanso wa ban nanso yehwe mosisi ewo Togo ene na nkwa na kwandu border ho a na chede dem ewul kasam no wa fede waze Ghana ha na yanso ya makwanda enti se ewo wumpesua do ne hu de obi na wa imfa na yimi na ne behavior so oya papa ma police asonse alama security agency bia asonse no mo boya amane na yentu ha na mon na afei se ehu bibi na eka oboa se ehu bibi na nka na BBC a enga oye na mesra amamba na yenhwe de za yer ka ho asem sese yi efa pambo ho obesi pima pa na oye na yenbe amasem bia ba dem dwumezi a oye important pa na se ohia ma amamba no papa osande se enye amamba ni hia na ekasa kire ho na kire ho ndem bi dem a on so wo hu za orokodo ewo dwebia na se yehwa Asutifi North and South and the other mining na wa bahanti wa ma nipa ahuru bebre abaka yensa wa na ya mu ina so da papa nti ama da bebre yehu de kon sam no wa ma no homre pa wa na police ye nando papa de mama memba no patrols papa day and night na say wo hwa akon for ramfo bi bato say achesi akoyim ama kire de nipa kwa ana community no kwa no wo musika but ya chechire mu miensa ayeguda ya chechire honko na onya me peso a ebesi barrier so ewo ho a so no be kwa purchase bibiara akofo na Abusuantiwe post commander over Asutifi ne mpotamu DSP Paul A Akan ena yetene nka no Director the Microfinance Association my Ganemo lawyer Ebenezer Korte and what dear foot to the aquaban mensin cratching for
metropolitan municipal ne district assembly ni nyina se obi ba so odi sikadwuma bi ba eso omo mani di akire sanse kwa wiase omo na de permit de ma wo mo no omo de ayadwuma na nso ebinom bu nipa fa so da kwa adanchi mma nipa ewere ho ya hu se poto wo de asem atuja na wo se woni won ma ya no duru bumu eso agende afa ho enwu ye nkwa hu bia mu titibre mu DKM God is love ni just amotosu wo mo ba bebu Ghana fo ni tituru pa ene ebono ene afomantam num na kwa mi agema wo pambo ene woni sampanifo etwetwe nkomo efa ensem ye ho Yegidi say assemblies no wo key role to play wo yesika sam entotoen ho na ne yehu ni say empem bebre no nkrofo bebre wura assemblies no ana district no disika hu dwa na ebim so ho mu free outside the assemblies ana say district no na omoba bedi sikedwa na yehu say e create problems bebre ma tivemufo no obi ho a na wabese o operate as financial institution obi akohwe no na oni to Krata Free Bank of Ghana or call Registrar General kwaje Registrar General certificate eno ane no na wa start yesikedwa na yegidi se enya no kwan so no ti yegidi se wasa kwan no assemblies no ansa omu bema operating permit no se omu hwehwe sa omu claim se omu operate financial services ana se omu pese omu operate as financial institution no ti yesre assemblies no se yempese nia esi mbrebe no ankrofo bebre ehwe musika no ebesibio yegidi se assemblies no betumi aboa ana se district no betumi aboa wawie ya wanwie ene wasande afuto de man sentrofo ye ne ebie enwuma se bi no so obi ba bebo na ade awu dawuro na esikadwuma yemfe ye nipa mi ehwe sika ne faso a ebenya no sanse bi wo ade ye ka no eno ne nam so ma nipa di akire Yebestre media no so edwuma moye broni be say we are driven by the profit motive but yebestre ne say media no nkrofo bebre tie mo stations no so ekọ ekire bebre na nkrofo bebre so wogidi wo radio stations ne media houses ne mu na yestre ne say so obi ba say opeso oton ne nyoma as a financial institution ana say operative financial services yebestre product bia opeso use radio station no ana media house no say opeso de ton no enem say nkrofo tie no yembisa to mikrata anase license omo every Bank of Ghana wey emenanimu ni lawyer ya wano ebo adwuma so man Ghana sika adwuma nkumankuma wano mabiebie no ene panipa ya wada no ne abrante pa ya famu kwa chuma kwa nguma abaton pesu ya so sentiment se ne ngoso enkokro bi e friend Sompa me number 1 na se wia ne yetie for pa twere mponya nkrompon ba se ya do mahata mununkum achi ototoro wonso tonso ba wi obotantemu a wade jafa dum no mununkum gire mata tashira mo ebe ka hye ne so edi nkomo bi efri kromo no mo se asambre mai ene nananom atietia kakra esi toilet dia ma de hye no sebe mpredua so mo nkone so ne yase konfo bi ti kromo no my friend se na se wakoto ese toilet no mu siye no ebe na so ne yeso entiwa a woni mu a wo be ko toilet no so bia no wo bewu ama besi ne ya se mu omunisi school dam enisi enwuram enisi toilet hse basa sa adaya wo mo so wo mo ko toilet ne so a konfo na kase ebe na so ne yesu ntino chencherenchero mu bewu toilet ne so ne fe pa MC afo se mo de 2 TV ni so ma yeti fo ahwe bia toilet no eche wo bi fie sa toilet we na ya yesi no onfo no oni ho na wo mo say nananom ne te sansa ase ne de to wo no mo say dachi bi no de bi no say no mo be no ho em ye so mo sanitation bola ne ade nyina ho no mo de kro na mpenimfo hu say ya ni kronim ndo mu si toilet edi amawo mu eni ase konfo no se eben na so ne yeso eben nsuo bi eje wa obekoso bia no bewu na memu fu a mo so ti amanfo ne nchen o dan we toilet mwa ni pa bini na sese konfo na ba bonten se waya amane ai sese why ready se woni kromo mpanimfo be ya amamre ni amane bia wo ho na so matimi akoso akone a adon kokotwa na ntwi apata abusu ewo ni kromo waso why ready na asambre man no yene ni di nkomo ma o chechi mo no bo microphone so hene yenkotie no na nanu free access o musi sa authority ebe me kai me ni ebe 16 years ni ansa na meba mbedi asambre man na nana mo ekote sa bia ho a mo ni si toilet no na ho no mati ato say sanitation area o mo te to say sanitation area
omugu bola omu bibia ho timemba na me hu say bola omu digu form na emwa na me ma omu eja bola no gu na toilet facility no de me yes any meboa ma omawi na mko hu nananom na nanam adaroma omu yi skama me na mde ye toilet ya wo hu na ye toilet ya de awi me de safoa asa akoma nananom say ye wi nti amamle ne amane bi ye wo hu Abusuanti we ampa me number 1 ye wa twuma kwa ngoma baton pesu aso asantema ntema se omo toilet o makosie sa amanfo se bin predu asanko ne so a konfo se ye be na so ne ye so enu nti no wa obekwa akọ ne bia no ubewu ye omo abandon ade no ene ne mpanimfo so o magye atum amamre bi ese pese bi o ma mo sudi e to abratan yem hwe Dr. Babazamo ba cho fagusuma e kentampo no so se Ghana pa de ya lucky say nyama penity se na da kwa kufado ebre ti se nyina mu nchi ankomo no nyamfo Derek Christopher Kaswa de ya kana no pa no e ba ko no watwero nti yensa nka ma ne biu Stephen Boache ya se fantastic news ya da se ya sebe amekoma infie waso no so hwe gospel Babrin shop otade papa amekom o me adwo ya so ate na ayere adwo asanto adu jamfi wo se papa ne kura wonya akasa na teacher fo mo nkona ne akochina adwo yo Ivan Seni tutu ka obo ase o se Ghana fo enye se yegidie ehwere kora na economy no besa abenachi na be kama ochia Michael Sebuatin Popu nso de sa na mu Foster Judah nso edie ni o se ono so Kumase enobusu 21st clinic no hwe da na sibebre ko enko ya ni me ko na bere ko Kofi Ajeman wono so Blackman also hwe Pig farm and cry yedana se Isaac Akroma ono so tade papa Jaman yewura yo so emwadwo why yede wase pa Jama atodi achi the way so atwra to ho anopa na awia ya kama ma na akua amwa yeda se why MC ya preko ono so achia yen na wo se MPP Odenyankopon ase so MPP abedom yen Dr. Free Yakoto enso agric minister na ni so ade hu ne niema papa enti de nsusanso papa ba pacho na abode ne nko Dr. nso yakan ede ama no Randy Nana Odro enso nyakon Dr. Abedi kwada so na wo se Ghana fo sie nyina yete ase se brai wo mu eheda anye ti achechefo wo sre kebeya kamonsan ku school dem kudu asempa furniture works kuma se adum omiajo ketachie yenso yaje so papa wono so de bia wo de ba nyame hirawo Lawrence Boache wono so asenua asoren kwanta eben Unity Oil wo se NDC fo womo pa womo tumi enfredi wombe frebia emfa IMF ne ho bibia no we be ochia lawyer Justin Kodua fakosro fako omu nyina ha wakum na me banie kwatia me ya Austin enso ese wom so e teacher ni die na so afie na wote no na ni nya ho ti kebe ya ban no enka bibi na umtumi ko chare Austin nyame hira papa nyame hira se wadwempa nyame hira bebre na Hills Lassie enso die a ode ba ye eno no Patriotic Voices I know no so obutu ewo goso na wesu ye akisime se hwibekwai wo se o mane dofo pa Bismarck ade awoda pa onyame nkoswada enhira no papa ebusua umpeu edwasi ebre no aso ke pese etremu a bonu ndu me ne abo ama na enso etremu anyeye ti edu besi asante abo Benedict oni semfo paniku kwa Veronica agenda oba fefe ya wa enu musudi esika odi dollars ono so ha adwoa mo nyina etie no te ba san tie goto ani aja trouble no nyina etie no akoso somo Elizabeth ono so bebu adwuman na nakwabra kase na fe akoso agiwa akode afie agiwa infididem ni akula school fees Godfred kechira ho fe ene won meka ho nyina eka ho na asante ebo anyo na abeka no na abegina kira toto bo aba park so minim so wakina show ne beba so no na abeka obia so boa bia bra wakina no nine moni enhia na fe yemfa so mpa ko no so ye tight kina emfa ho na na yema sapon ye me dofo fefe na mimpo na yemi say na na yema sapon ya fe wate
Oba nyansafo kokodrufo. Ya dofo no omo wa platform no so no. Na ai masa pon ka ho, Austin ka ho, na na ya odanso abiam. Ai na Richard Ufori. Unyina Father Ziggy nom. Na mi hram mutaye chi sentinti ma yeso dom abige usu. E tino mo ne yisia no nine. No nine. Production here tight. Wo pia po. Wa china shele me to shele. Danka yirim danka bam. Enya sem keto akura. Kata chone na pam for the trust. Sire besi. Messi shele me to besi. Ya abo ama. Opa me say adie me produce we ya so se mebo ma fi e na me de beto for ma twena se wo ma dai na se wo do me na so se wo ta me me town konso de na me stress ni am say unye program no atoba ko si akire spare jai o tre wa me no ntemi ni wa ma chiri basa unye ni papa me ho chi ma we kakara tekura wo ye frame oyin ni amakura nchi bodi ni ensore me so be frame ya ba ma bi aboga Sompa.